ngajak melihat hotel wak ketemuan. Sengak mari di kawan ya, ngajak melihat hotel ben mak hotel sentel ben. Beun tahu engkau ngajak beun ke depot dia nganu apa? Kenapa, Kak? Engkau asli daripada jika benda ka beun Benda apa, Kak? Ben amit kang kok beri melihat hotel. Pengkuan ben melihat hotel. Iya, jangan engkau melihat apa? Oh no. Takut melihat hotel engkau. Abit sara bulan. Ay, mata abit Kak, antrian panjang. Orang yang melihat hotel banyak. Engkau antrian 100 potong polo. Banjir melihat hotel lanceng apa benda? Saya celeng apa sambung? Apa kena kan? Bisa deh, mak bisa tanya deh iya. Polan dek ya. Sabar ya. Oh no. Beun mak pas bisa toju tel sentel mararia pas nang yadan hotel. Be aji ya tang kanca, lambe kanca akrab. Berikan kau nampak sepeda hotel, lepas dia ada hotel, beri tang kanca akrab bah ngolok ya lu jan. Ya kan terlalu nyaman kanca akrab ya lo kian tarang ko. Wei tamu yan sa kecil. Samping akan kau telah. Iya monde iya. Engkau ketemu lagi ya, berengkanca nang hotel berarti tak apa ya? Oh no. Apa? Engkau ya ketemuan nak kana hotel, dalam hotel. Lah kok. Boh. Sengkok tak percaya mak bede orang melek hotel abid sara. Jangan-jangan dirimu selingkuh sama dia. Mun temu bekna ben sengkok pesa. Lagak cek pesa, bekna cek salah sangka. Sengkok melek hotel, tak amain hotel. Parka je kakak, sengkok tak nganu
biasa